aquí melloría Caruso, coche, non vale, non vale. ¡Hombre, cerdo vivo! ¿Qué tal, hombre? Parece que ando tornando as vacas, verdad? Atrás! verdad, claro, Qué ten razón. maravilla. Qué pavera usted, caramba. Séntese aí, hombre, póñase cómodo. Non lle fixo gracia que non son de campo. Porque non conoce vaca, non conoce vaca. Venir de La Coruña. Bueno. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Hoxe estou contento, estou feliz, estou emocionado. Qué maravilla, Dios. A min encanta o Nadal. Feliz Navidad. A mí tamén. Pero non me falta bailar. ¿Dónde vais? Ya está. E agora que al saco, Ala, caralho, ya estamos. ¡Ay, qué frío está! Pero sálgame, ¡Qué frío me cago en Dios! Estou enfermo. Oiga. ¿Qué? Estaba intimando aquí un... O día que... ¿Qué? Dios, que quere? Eu poño música e bailo, Si Pero usted que venga aquí, hombre. Siéntese aí, coño. Cántamo Nadal, que bonito. As cenas na casa en familia, o mensaje do rei. En estas fechas tan entrañables, me llena de orgullo y satisfacción. Vale, deixe de pintar o mono. Dios, anda, deixe de perdeuse a pintar- magia toda. Deixe de pintar a mono. Bueno, voulle dar a razón, A verdade que... Voulle dar a razón, digo, que Sí. é un tempo bonito, verdade, que o Nadal, tempo de paz, tempo de amor, Tempo de pasar o día na taberna ali bebendo viño. Carallo, Lizardo, a ver. Vamos a la vida. Que sí? Bueno, a ver, Certo é que na Navidad a xente gustalle xuntarse, facer cenas, comidas... Oye, por certo, outro día estaba lendo o periódico, cuidado, Sí. E li unha noticia que poñía que en España hai máis cenas de empresas que empresas, Cuidado. Non lle dijo que non é. Sí. Dios, a xente como bebe, Dios mío. Vamos a la vida. Bueno. Ya. A ver, son fechas que sempre un se sobrepasa un pouco. Sí. Pero bueno, voulle dar un consello para usted e para todos, cuidado. Que lle vou dar un consello. Non é o ben, debe ser do... Sí, debe ser un pompón que lle tapa. Un consello para todos. Hai que beber, con moderación. Ao mesmo tempo que estamos en Navidad, beber con moderación. Xa parrachá. A min dame igual beber con moderación, con asunción, con encarnación. A mí como me gusta é beber. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Xa está, coño. Xa sei que lle gusta a Navidad, que está moi contento, pero xa está. Que xa está. Bueno, veña, que venga a consulta, ande. Por veño, porque... Jesús, que verdad. Teño aí un problema Pues dígame, veña, que pasa? pola retaguardia. Por la retaguardia. Sí. Ah, fontanería. No. Meu cuñado é fontanero, sei que... É que non evacúan as tropas. As tropas de que tropa? Que tropa de que? Oi, que carallo. Como lle explico eu? Porque hai xente de fora. Bueno, pero... Vou ao monte plantar un pino e veño de volta para casa o pino sin plantar. Pero ahora pa plantar as fincas no inverno, os Oi, árboles... que carallo. Ese é como que vai aos Estados Unidos a ver Chicago e acaba vendo Las Vegas. Non... O carallo que non dou cajado, joder. Ah, vale. Hostia, hai que decir todo, macho. Vale. Bien. Home, Ahora sí que o entendín. Ahora entendín. Foi. Xa me pareceu a mí, cando entrou por ali, xa dixen eu, está gordo. Que carallo vou estar xordo? O que estou é Hostia. empachado, home. Estará empachado. Que empachado. Hombre, por el amor de Dios. Oigo, que digo, empachado estará, pero o motor roxo parece un Perkins. Como? Nada. Voulle facer unha receta, voulle dar un laxante, para ver se intentamos... Hostia! Mira, non volvo a chamar mangato que lle fendo a cabeza, Pero que manga? Home, que manga? Que? Díxenlle que lle vou dar un laxante para evacuar ese problema que ten. Hai unha cousa para que mando bien. Para que lle ande o vientre. E de paso Sí. tamén voulle pedir xa a vez para que vai ao tío otorrino, que parece que compre. Bueno, carallo. Voulle pedir cita. O jorrino xa o matamos no puente da Inmaculada. Sí, xa valen os chourizos. Oiu, Por el amor coite. de Dios.
Están riquísimos este ano. Pa o próximo viernes que viña traio a prova. Bueno, sí, trae, hombre, trae a prova, non? Saliron ya generosos este ano. Sí, sí, pero no, hombre. Acertoulle co picante. Sardo, Que? que non lle digo eso. Dígolle que está usted perdendo algo de audición. É o que lle quero decir. Como íbamos matar na habitación? Matámolo na eira. Carai. Hombre, pero A habitación anchese todo de sangre. Depois non hai Dios que quito o cheiro, entende? A eira. Usted ben se ve que matou poucos porcos. Que? Que lle pasa? Que perde usted o oído, está perdendo o oído todo. Eu? Sí. Eu escoito perfectamente. Sí, hombre, unha maravilla, dá gusto velo, Home. Pero bueno, non se preocupe, estése tranquilo, que agora hai uns aparatos para oír, hai uns aparatos moi bons, Eu porque os quero. Bueno, non se preocupe, hombre. Eu que ahora- escoito ben. Sí, pero mire, sonlle moi bons os aparatos, o Sí. problema é que son caros. Ten que me dar agora 1000 euros para eu encargarlle o aparato, entende? Que me ten que dar 1000 euros para encargar eu o aparato, para oír. Eu non sei que carallo di, non lle entendo nada do que me di. Ao mellor teño algo de pérdida de audición. Home, claro que ten pérdida. Sí. Claro, ahora como lle falei de cartos, ten pérdida de audición, claro. Xa. Usted escoita o que lle interesa, yo que non, Pero mira unha Se me cousa. parece a min. Esta é a receta para ir de vientre. Sí, é o laxante. Por marcho que me están apretando, ainda vou pastou para aquí e ahora vamos a boa, entende? Poñemos isto feito unha lástima. Isto tamén é certo, que isto que non vale para aproveitar. Vou dicir unha cousa. Usted sabe en que se parecen ustedes os médicos aos cantantes de reggaetón? Non, a ver, sorpréndame, Lizardo. Teñen unha letra de mierda. Bueno, Yes. ya está. Marcho! No, Que quere, home? Pode marchar, pero primeiro ten que me pagar a consulta. Ai, home, sí. Felices festas para usted tamén. Delle recuerdos á muller. Ala! Pero esta Hasta sí no outra hai hora. manera, chico, todos os días. Barbaridad. Mira que letra. Ya. Hasta outra hora. Bon Nadal, Bon Nadal. Bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal, bon Nadal.